nyingine tena tunakutana mimi na wewe mpenzi mtazamaji wa La Presse Africaine, na hii hapa ni channel yako kabisa. Usisahau kusubscribe, kulike and kushare video hii watu wengi wapate kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa sasa mjini Uvira. Kama tunavyojua sisi wote kwa sasa kuna hali ambayo ilipitikana hapo nyuma ikafanya watu wengi kuwa na hofu, wengine wamehama mji, wengine wameshindwa kurudi kwenye makazi yao ya kawaida, na leo tumeona ni vema tukasikiliza maoni ya raia kutokana na kitu ambacho kinaendelea kwa sasa. Ni kwa nini watu wengi wanashindwa kuanzisha kazi zao? Kwa nini watu wengi wanaofia kuanzisha biashara yao japokuwa tuna vyombo vya usalama vingi kwa sasa? Jambo bwana. Jambo sana journalist. Habari za saizi? Mzuri sana. Kuna kitu ambacho tunashindwa kuelewa kwa sasa, maana tunaona kuna kampuni nyingi zingali zinafunga, kuna milango mingi ya biashara ingali inafunga. Unadhani ni kwa nini wafanyabiashara wengi sasa hivi wanaofia kuanzisha kazi zao japokuwa tuna vyombo vya usalama? Ndiyo, ni kusema bwana journaliste, kama sasa hizi tunakuwa na tatizo ya watu wengi kuanzisha kazi zao, sababu kati ya watu ambao walikuwa hapa Uvira wa Grand Commerce walitoka sehemu ya Uvira wakakimbilia sehemu nyingine sababu hali ya nchi haikuwa mzuri, na wengine waliona kwamba hawezi anzisha kazi zao sababu maentreprise mabanke haziko wazi, wakiujisha pesa bako najiuliza hizo pesa utazitia namna gani. Na kwa kuona hali ya hewa gisi iko mbaya, mpaka Mungu nasikia gisi mauaji kunapitika kuna huku, wakati huyu anakuona unaujisha pesa unaenda nazo kunyumba ya riske usiku kuingilie na kuibe hazo. Na ndio maana kila mtu anaogopa kusema, anasubiria wakati mabanki itaanza, anapujisha na anaweka pesa sehemu moja. Na ingine ningependa kuongeza nitachangia pia ni ile échange commerciaux ama échange monétaire. Wakati mtu anaujisha anapashwa tumana vitu Bukavu, anapashwa tumana vitu Tanzania au Kalemi. Lakini leo nakuta mtu anaujisha anashindwa kisa tatumana vitu waende mletea Bukavu au sehemu nyingine sababu hali ya nchi hairidhishi. Hiyo yote inachangia watu kushindwa kisa kurudia makazi. Na pia confiance inachangia, yani raia inashindwa kuwa na uaminifu na vyombo vya usalama ambavyo vipo hapa, sababu nasikia umesema kwamba kuna wengi wanaofia wakiuzisha usiku waje kuwaingilia wapore, na sasa hivi tunajua kwamba kuna FARDC, kuna polisi pia na kuna wazalendo ambao wanatulinda kwa sasa. Unafikiri kwamba hiyo confiance, uaminifu ni wa kidogo sana raia, yani baina ya raia na vyombo vya usalama? Ndiyo, kwa sasa tunaweza sema kwamba haijakuwa sahihi. Hali ya hewa haijafanya wakaaji waaminie security yetu kama iko sawa. Hata kama tunasema tuko na wazalendo, tunasema tuko na FARDC pia na wengine polisi, lakini uko nakuta tukamata tu mfano walidekrete lendi wanafunzi waende shule, lakini ukiangalia mvuma wanafunzi leo hawaendi sababu kila mzazi anahofia hali ya hewa yakuwa sawa. Na ile ndio natuma kuna watulali, tukilamuka tunakuta maafa sehemu fulani. Na ile natokana kuna watu ambao hawako kontrole na service securitaire. Sababu kuna maarme zilibebewa kuna kule, zilisirikiliwa kuna kule, abayui nani mweko na masase, abayui nani mweko na arme, abayui nani mwenye batamkontrole, manake tungali tu madesordre moya hivi akushindwa kuyua huyu matakia niingilia ndamdetermine wapi ndenda mulizia wapi. Ile ndio inatia wasiwasi kati ya raia na vyombo vya usalama. Na we kama mkaaji wa hapa Uvira, nini sasa ifanyike ili hali iboreshwe, kazi zirudi kama kawaida? Tu kama vile raia na kama vile mfanya biashara tungeomba kuserikali yetu, kwa wazalendo pia na kwa FARDC waangalie gisi gani ya kutatula mzozo. Sababu kama sisi tunaendelea kuogopa kufanya kazi, kama sisi tunaendelea kubaki manyumbani, sababu kungambo yao hawasaisha vitu. Na wakati watasaisha wataona kila mmoja anaingia makazi yao. Paske hata njaa ikuwe nyingi, lakini hali ya hewa kama sio nzuri, utakuta mtu anabaki nyumbani. Na tunaomba pia wa autorite politiko sa vile civile waangalie kweli na wafanye control na waangalie kisi gani vitu gani vinaweza kuwa sawa sawa. Sababu sisi ndio tuko tunateseka, sisi ndio tuko tunakufa, sisi ndio tunakuwa na maafa ya mingi kushinda security yenyewe tutawala hapa. Bwana, tunakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana mama. Kitu gani ambacho raia nacho cha kutuambia, cha kutuzungumzia kuhusiana na wafanyabiashara wengi kutokuanzisha kazi zao kwa sasa? Ni usalama mdogo, ni uaminifu kuwa mdogo kati ya raia
na vyombo vya usalama au vipi? Hapa niko na mkaaji wa Uvira ambaye atakwenda kujitambulisha na kutuambia ni kitu gani ambacho yeye anakifikiria kuhusiana na mada yetu ya leo. Bwana, jambo na karibu. Jambo sana, jambo mama journaliste. Nashukuru kupokea na niko tayari kujibia kwa maswali yenye utaniuliza. Yes. Kama tunavyojua sisi wote, hapo nyuma kulikuwa hali mbaya ya usalama, watu walikuwa wako ndani, kazi zilikuwa hazijaanza, lakini kwa muda mchache ambao yani ni kama wiki 2 au 3 hivi kama sijidanganyi, mwezi haujafika, kila kitu kinarudi kuwa sawa, japokuwa sio sawa kihivyo, lakini kidogo kidogo watu wanaanza kutoka nje, wanaanza kufanya biashara yao, wengine wanaanza kusafiri Burundi. Ni kitu gani kwanza unaweza kutuambia wewe kama mkaaji? Wafanya biashara wengi wanaonekana bado hawajaanza kazi zao kama kawaida. Nini inaweza ikawa sababu? Nini unaweza kutuambia? Asanti mama journaliste. Nitakwambia ni vitu iko wazi. Wewe unasema wiki 2 3, lakini mimi naweza kukurappeler que ni pratiquement 1 mois parce que si je me souviens bien bibi tulianza à partir le 15 février. Leo tuko delà le 15 février, donc c'est pratiquement 1 mois ou plus d'1 mois. Unaona hata wazazi wa mingi wanashindwa kurudisha watoto wao kwa masomo. No, nilisema yani wiki 2 tunatoka sasa nje, tunaanza kufanya kazi. Asante. Wiki 2 tunatoka sasa nje, mvuma inaanza, lakini uoga ungali kumwatu. Donc ile psychose kwa ikungali ko psychose ile uoga ingali kumwatu. Hakuna uhakika. Hatuyakuwa na ile garantie ya sécurité. Tuko en face ya wazalendo, tuko en face ya FARDC. Bon, donc dire que nous avons vraiment une sécurité rassurante vraiment hakuna. Na njoo nakia kuna watu ba mingi surtout bafanya biashara. Anashindwa. Ukazunguluka mamagaze mingi hapo utakuta kila mtu alitosha biashara yake anatia quelque part anafichika. Mais kuna leta tubitu tudogo. Na ile kidogo kuna leta ikamalizika sefini, atalangulia wapi? Kuko mabitu ya mingi natokea Goma leo na Bukavu iko yabo separe, si tunakuwa separe huko. Mabitu mingi ingine Burundi unakia kuchikuta hapa probleme ma banque parce que ukafata sana Uvira à ce qui concerne finance. Batu mingi ya Uvira banapenda sana retrait par rapport à dépôt. Ma banque leo iko pratiquement haiko opérationnel, haitumike. Alors unakia ukuta batu biko coincé mu niveau yote. Pour nous par exemple les fonctionnaires de l'État, moi qui vous parle ici, je suis un fonctionnaire de l'État, tunapokea l'argent vient dans nos comptes, nous recevons les messages, mais utenda wapi? Utakuta le mpaka kisini kwa kwambia hapa batumishi mingi ya l'État makuta yabo bangali kuna mu mabanki, itatoka wapi? Tembe itumike, First Bank itumike, Smikwa itumike. Donc vous sentez que quand les grands opérateurs économiques ne font pas le mouvement, comment se fait-il peuple mouvement? C'est ce qui témoigne qu'il y a encore insécurité, il y a vraiment garantie de la sécurité. Donc tout tunaishi, donc on vivote quoi. Ukisema hakuyakuwa garanti ya security, japokuwa tunajua kwamba tuna vyombo vya usalama vingi, polisi iko, FARDC ipo na wazalendo wapo, na wameruhusu kila mtu aanzishe kazi zake kama kawaida. Unafikiri hiyo inaweza ikawa ni uaminifu mdogo wa raia na vyombo vya usalama? Antuka uaminifu kidogo sana wa raia kufatana na bitu mwenye biko napitikana mafasi ingine. Ukafata jeshi yetu namuna ilikuwa mgini kama vile Goma, hakuna mwenye alikuwa anatarajia kama adui atakamata Goma. Ukafata jeshi yetu namuna ilikuwa Bukavu, hakuna mwenye alitarajia kama adui atakamata Bukavu. Sasa kitu gani inaweza kutupatia si garanti kwa hawa watoto wa mgini wazalendo? Juu unakuta hata wazalendo wenyewe hali yabo eske relema biko pris en charge à 100%. Gisi banapenda ni watoto ni wasuja wanapigania mgini, wanapigania nchi, lakini sio nenda kukuta mzalendo hakamatiwe en charge. Ni kitu nyena natia woga. Militaire lui-même, militaire congolais qui doit être pris en charge à 100%, analia kama haiko pris en charge comme il le faut. Est-ce que miraia nitakuwa na garantie gani en voyant de ce qui s'est passé au Nord Kivu, Bukavu jusqu'ici? Là tout le monde a peur vraiment. En tout cas c'est ça, la garantie vraiment de sécuritaire, non. Na unaonekana kabisa ni mkaaji hasa wa hapa. Nini sasa ifanyike? Nini ifanyike ili kila mtu ajisikie hiko huru kuanzisha kazi yake? Ni sécurité tu, kama sécurité kwa mzuri kila kitu kitafanyika. C'est la sécurité qui peut rassurer la population de très bien commencer son travail. Haiko mdomo. Mnaweza kuya pase mnasema mfanye hivi mais est-ce que réellement ule mwenye uko anatuambia tufanye hivi anaturasira anatugarantire kunini?
tuko en tout cas c'est un peu difficile maman journaliste ma fille. Na pour que usikie uko sécurisé, il faut nini ndio ifanyike ndio jisikie uko sécurisé? En soi, pour que nous soyons sécurisés, il faut que l'État prenne en charge bitu yote au sérieux. Il faut l'État kamati bitu yote au sérieux. Apparemment c'est comme si comment se fait-il Seigneur soldat qu'on a lia, tu te retrouves à côté d'un militaire qui te dit que non, ça ne va pas. Uko pembeni ya mzalendo, mtoto anajitolea quelqu'un qui donne sa vie. Hana hata garantie moja. Unaambia mzalendo kuna garantie gani? Leo kesho par exemple, ule mzalendo kuna garantie gani? Hakuna. Donc ce qui est vrai que pour nous ici à Uvira, pour que nous soyons rassurés concernant notre sécurité, là il faut que je revienne à votre question. Kwa siku na ile sécurité, il faut que tusikie d'abord que Kamanyola banamtosha adui. Banamutosha adui à partir ya Kamanyola, banamsukuma paka Bukavu. Banamutosha Bukavu, notre province là est maintenant sécurisée. Même ici à Uvira, les activités peuvent commencer à la normale. Mais aussi longtemps, adui tuko na musikia hapa karibu. Non, il n'y a aucune garantie de la sécurité. Bwana, tunakushukuru sana kwa maoni yako na kwa muda wako. Mimi ndio nawashukuru sana vraiment, asante, muendelee hivi, muendelee kuoja wa raia, mpate kuwa na information à la source, peut-être hii sasa itakuwa napita bakubwa bakasikia, batakamata ngine ma mesure pour sauver notre ville d'Uvira. Merci beaucoup. Merci. Hii hapa ni La Presse Africaine kama ninavyokuambiaga. Usisahau kwanza kushare, usisahau kusubscribe, usisahau pia kucomment hapo chini ili tupate kujua ni kitu gani ambacho wewe kama wewe, yani wewe ambao umetutizama, umesikiliza na umefuata kipindi, una maoni gani? Hapa tuko tunauliza wakahaji wa Uvira, sote tunajua ni hali gani ambao tumetoka ndani. Tuko tunauliza ni kitu gani ambacho kinaweza kikasababisha na kinasababisha hadi sasa wafanya biashara wengi wasirudi katika kazi zao za kawaida. Bwana, jambo na karibu. Jambo sana ndugu mtangazaji, ni sawa? Mimi niko sawa. Shwari. Yes, kwanza nikuulize kwenye hii hali ambayo tunatoka ndani ya Masasi, watu wengi ukimbia, wengine kujifungia ndani. Ulikuwepo hapa? Tulikuwa hapa bilipoanza na mpaka sasa tuko tu hapa. Na unafikiri sasa ni kitu gani ambacho kinaweza kusababisha sasa wafanya biashara wengi wasirudi katika kazi zao za kawaida, japokuwa sasa hivi tuna walinda usalama tushaongezewa na wazalendo, japokuwa tulikuwa na FARDC, tulikuwa na polisi, lakini wazalendo pia wameongezeka. Kwanza najua kitu ya kwanza ni woga. Wasiwasi ngali. Unaona tulipitia, tuliona wakati walichukua vile ya Bukavu, tulijua labda viteshia huko, lakini kidogo tukasikia wanakuja mpaka hapa, na wale walikimbia Goma, bote walikimbia Sud Kivu na Nord Kivu, bote walikimbilia hapa. Na wakati walifika hapa, ile vurugu yote ikahamia hapa kwetu Uvira. Na sisi hapa najua wale waasi hawajawahi kufika hapa, lakini tulishangala kuona fujo inahamia hapa na M23 yenyewe wangali mbali. Hatukujua ilikuwa kitu gani, tulijiswali na hatukupata majibu. Na ile masasi yenyewe lilia hapa muda wa siku kama 2-3 4 hivi. Ilikuwa ni masasi tuliona ni watu wa FARDC wenyewe walikuwa wanapiga. Na ile masasi yenyewe ilipigwa hivyo. Mpaka saa hii watu wengi walihama, wengi walienda Bujumbura, wengine walienda Kalemi, na wengine walienda mpaka hata Tanzania. Na wengine washafika hata Lubumbashi, hapa. Sasa mimi mwenyewe sasa vile kukazi yangu hapa, wateja wangu wengi wako Bujumbura, wengi wako Kalemi huko, wengine walienda mpaka Lubumbashi. Na ile naona ndio nasababisha kusikwe movement isirudie kama vile kisina kwaka. Ndio kitu ya kwanza, wateja walihama. Na kitu ya pili ni hapa kwetu sasa. Mabenki za mingi hazijaanza kutumika, au watu wanafanyaga mafete, yani mapati, mafete, anniversaire, bote wanasimamisha kwanza vitu. Yani kungambo yangu kazi ya saluni ni ile ndio inasababisha wateja wengi walihama, na wenye wako hapa wangali wanaona kama vile mtu akufanya sombe. Ukitaka kufanya sombe leo, utafanya sombe, utaomba. Gisi unaona sombe shaka business. Yani ukifanya sombe leo unapasha omba juu
utaangalia kwa ndugu yangu wa mingi washakimbia nini, njo manake kazi ingali inashimama kabisa. Ni hiyo wasiwasi njo natuma bitu habijakuwa kumustari. Na hiyo wasiwasi ndio nataka tuongelee sasa. Kama nilivyokuambia hapa tuko na polisi kwa hapa, tuko na FARDC, tuko na wazalendo na wameruhusu kila mtu arudi katika hali yake ya kawaida. Unafikiri sasa watu kubaki nyumbani na biashara yao, watu kubaki nyumbani wanakataa kufungua, yani kuanzisha kazi zao, inatokana na uaminifu mdogo baina ya raia na vyombo vya usalama? Mimi siwazie na hiyo tu, kama ndio hapa kuko wazalendo ni wengi, FARDC iko hapa na ni wengi kabisa. Bale wote walitoka kule, bote biko hapa Uvira. Lakini shida ni nini sasa? Kusema watoke waanze kufanya biashara hapo, inabidi kwanza wajue kama mji wa Bukavu wamesha kuigomboa. Unaona hapo, ukigomboa mji wa Bukavu na Goma, hapo kila mtu anapasha jisikia eko msekirite, na kwa hiyo anaweza kufungula business yake bila wasiwasi. Lakini hapa watu wengi wangali biashara yao ingali madepo, banaweka manyumba. Jua najua nani Kamanyola na hapa sio mbali. Juu tunajua M23 kama kunivua Kamanyola, na labda wanaogopa, wanasema labda sasa ni sawa anaweza kufika tena hapo. Njoo maana. Na nini fanyike ili kila mtu ajisikie huru kufanya kazi yake? Serikali ifanye nini? Serikali ilipasha kutusaidia. Kwanza wazalendo wenyewe kwa sasa wanafanya security. Hapa ndani security iko. Lakini ni wasiwasi sasa ile yenyewe ya kusema kama Bukavu ndio vile yetu, ndio vile province yetu. Ingali nani waasi wa M23 njoo kwa hapo. Sasa kusema wao fungule biashara hapa, kweli kabisa ni wengi wangali naoga. Yani government kama inaweza weza watusaidie wakimbiza hao waasi vile ya Bukavu na Goma, hapo watu watajisikia lezi. Na kitu kingine, tunaona hapa Uvira, movement yetu ya hapa Uvira mara mingi na dependre na vile yetu. Sasa vile wafanya biashara hapa wengi kama vile wachuruzi wa vitengi hapa, sasa ukibaki stock yenye biko nayo ikiisha, hakuna kuanza rangulia. Juu safari ya kurangula vitenge inabidi bapite plene Kamanyola mpaka Bukavu, na hiyo huko kote hakuja kuwa fresh kabisa bado. Kama government inaweza weza bagombole Bukavu na Goma, afu movement kwetu itarudia salama. Tunakushukuru kwa muda wako na kwa majibu yako ambayo yanaturidhisha sisi kama La Presse Africaine. Ndio, na mimi nashukuru sana kuna mlichukua muda wenu kufika hapa. Ni consideration ya Kawambi na buhaiko ya kila mtu. Na mimi nawashukuru kuona mnatujua na mnatusamani. Sio hivyo bwana. Unaanzaje kupita bila kusubscribe channel yetu? Hii hapa ni La Presse Africaine. Usisahau kusubscribe na endelea kufuata vipindi vyetu. Jina langu mimi naitwa Tina Magambo. Tukutane tena. Haya, ndugu mtazamaji wa La Presse Africaine, tunasema tena karibu kwenye kipindi chetu cha maoni ya raia. Acha tukutambulishe kwanza ni nani ambaye tunazungumza naye kwenye kipindi hichi. Karibu ndugu, unaweza kujitambulisha? Ndio, nisha karibia. Naitwa kwa majina ifuatayo. Mimi ndio Inosa Bel. Haya ndugu Inosa, umefika kwenye duka yako, wewe ni mfanyabiashara, na hapa kabisa najisikia kuwa ya kwamba nitapata mengi kuhusu ambayo tunaotafuta, maana tumetambua ya kwamba katika mji wetu wa Uvira wengi kati ya wafanyabiashara hawajarudilia kazi zao. Sasa tunajiuliza ni kwa nini, wakati na walinda usalama wengi kama wazalendo, FARDC, polisi. Sasa wewe kama mfanyabiashara unafikiri ni kipi wala ni nini inafanya ili wale wenzako wala wengine wafanyabiashara wasifungue kazi zao? Nawaza kila mtu anayua kenye kiko natupite iko mji wetu wa Kongo, ama niseme mwinti yetu ya Kongo. Unajua kama ma insécurité ndio kitu ya kwanza yenye nasumbuaka population. Alors nawaza mshazunguruka mwingine mwepeke wa journaliste, mnaona vraiment gisi hali iko c'est par rapport na situation actuelle yenye iko mwinti yetu. Alors wafanya biashara ba mingi bana ufia usalama wao,
na wengine situation yenye iko juu ya uporaji kuko batu wenye biko wanajiangaje kupora mali ya wafanyabiashara. Ndio maana unaona ba mingi hawapendi kufungula makazi zao, ndio inasumbua surtout ile. Umesema eti ni woga. Sasa ninajiuliza ni woga kipi wakati kuna walinda usalama? Nikifikiri ya kwamba kabla hatujaingia kwenye shida hii tulikuwa na walinda usalama wa FARDC na wa polisi. Lakini kwa sasa kumeongezeka wengine ambao ni wazalendo. Sasa ni woga gani ambao unafikiri ya kwamba wafanyabiashara wanakuwa nao ndani mwao? Ndugu journaliste, kitu naweza kuambia tu ujue kwamba mtu mwenye iko angaje na kulinda usalama sio mzalendo ama sio askari. Mtu ambaye anachunga usalama ni anaitwa ni la polisi. Alors wakati unazunguruka mwingine unaona la polisi haitumiki. Donc pale piko deja insécurité. C'est pourquoi unaona watu biko wana ufia ile usalama parce que la polisi haitumiki. Sasa kufuatana na hii woga ambao inazidi kudumu, wewe kama mwanabiashara unaweza ukaomba nini kwa gouvernement ili wengine wapate fursa ya kufungua na kuanzisha kazi zao? Kitu naweza kusema, unajua kama hapa piko ma services ya serikali za mingi na piko aussi mabanki, notamment banki zinajulikana, siwezi citer majina yao. Benyewe kwanza bafungula mpaka sasa mabanki za Uvira za mingi haziyafungula. Alors wafanya biashara wakati wanakonstate ile situation nao banaogopa. Sasa kitu tunazoomba tu kwa serikali donc idiarrange irenforcer kwa sécurité ya mwingine. Donc mzalendo ule wanaita mzalendo ni mtu mwenye iko pale juu ya kupigania inchi na FARDC. Sasa mtu mwenye kuangaje kusekurize mwingine ni la polisi. Sasa wakati ile maservice yote tunaona kama inafanya sécurité, wanaingia mwingine wasekurize watu, utaona bafanya biashara wote mwingine wote bataingia mkazi na batafungula milango bila probleme yote. Naitwa Nzuruni Matata, niko mkuu kiongozi wa shule Complexe Scolaire La Grace d'Uvira. Ndugu Anzuruni, tumetambua ya kwamba kuna maaktivite fulani ambazo bado hajarudi kama desturi yazo. Sasa tulikuwa tunataka tujue unawaza ni kwa nini wafanyabiashara wengi hawajaanzisha kazi zao? Asante sana. Kungambo si shule tulifanya apele wakuu viongozi, gouverneur adjoint alita ba partenaire éducatif bot bakaongea juu swala ya rentrée scolaire. Kiki natuma watu wasikie kwa masomo ni hali ya ukosefu usalama. Parce que unajua ndugu mtangazaji, Sud Kivu yote en général na Uvira en particulier tuna vivre vraiment hali sio kwa nzuri ya usalama. Tuko na ile oga kuhusu hali ya M23 kisi inatake province inabana mji mkuu wa Sud Kivu. Asa population ya Uvira iko naogopa kuona gisi M23 iko karibu na Uvira. Ndio maana wazazi hata vile wafanya biashara wanasikia ile hofu na oga kutuma watoto shuleni wala kufanya biashara juu ya hali ya usalama. Na wewe kama kiongozi umechukulia aje hali hii? Hii hali vraiment iko inatugusa sana parce que si tunaishi juu ya kazi ya kielimu na wakati hakuna shule kawaida, walimu na watu wengine wote wanaasirika. Kama vile shule tuliona ya kwamba ijapokuwa masomo watu atuanza wote degré zote maternelle, primaire, secondaire, tukamata ya kwamba mfumo ya kusema tusauve ile kategoria ba finaliste ba 4e na ba finaliste ya 8e juu batafanya examen d'etat na vingine na sospe. A partir ya leo tuko naongea na bazazi juu ya kuona kisi gani watu wataanza shule lendi. Aya, kama nilivyotanguliza nimesema ya kwamba na walinda usalama wengi. Sasa kufuatana na hayo, unafikiri ya kwamba ni nini inakosa wala ni nini inahitajika kufanyika ili watu wapate kurudi shule, ili wapate kurudilia kazi zao mbalimbali? Asante sana kuhusu hiyo swali. Unaona kama Uvira iko na majeshi mingi, FARDC iko na wazalendo. Asa wasoda wazalendo wanazagazaga sana mtaani. Tungeomba wakuu viongozi waisee kutia FARDC ibakie makaa yabo na wazalendo batie fasi moja, basikuwa tembea na mabunduki kiolela mwingine. Ile iko naleta hofu ku population ya Uvira. Tuko ndani ya soko wanaita soko Zairwa.
mfanyabiashara ambaye ni mama yetu. Kando ataenda kujitambulisha, utapata kujua zaidi kuhusu mada yetu ya leo. Acha basi kabla hajaongea kuhusu mada apate kujitambulisha. Tambulisha mama. Kwa jina naita Tuliza Kibasomba, nachuruza msoko Zairwa vyeti. Haya mama Kibasomba, uko mfanyabiashara na tumetambua na kuona ya kwamba wafanyabiashara wengi katika mji wetu wa Uvira bado hawajahudhuria kazi zao za kila siku. Sasa watu wengi wanajiuliza ni kwa nini, japokuwa tuna walinda usalama wengi wako wanalinda usalama, lakini bado wafanyabiashara hawajahudhuria kazi zao. Kiupande wako kama mfanyabiashara mwenzao, unafikiri ni nini inakuwa inafanya wao wenzako wasihudhurie kazi? Shida tuko nayo, njia kwanza ya Bukavu ilifungwa na njoo kunatoka biashara yote. Kule njoo tunaendala ngule mavyeti, tunaleta kuma moto, tunaleta mugari, tunaleta kubisi, hakuna njia. Na njoo shida tuko nayo, tuko naingia msoko, hakuna entrée na hakuna sortie. Njoo kwa probleme tuko nayo hapa, njale na tuingilia ajabu. Kwa ingia msoko hakuna kujisha. Haya mama, naelewa kile ambacho umezungumza. Sasa tungependelea tujue ya kwamba ni nini wewe kama vile mfanyabiashara unaomba kwa serikali ifanye ili hiyo movement irudi kama zamani na kila kitu kiendeke sawa. Wale badui baingie bafukuzi. Juu wale badui ni wa infiltrate, sinjo benye nchi yetu ya Kongo. Batufukuzie abo kisha tupate nje kwa wazi, tuangalie na sisi tutaishi na batoto je. Batoto abasome vitu yote naharibika. Njo shida nyeko. Karibu sana ndugu mtazamaji wa La Presse Africaine. Tuko kwenye mtaa kuendelea kuulizia kwa ajili ya tunazungumza na raia kwa ajili ya hali ambayo tunaishi hemo kwa leo hapa kwetu Uvira. Kwa nini wafanyabiashara hawafanyi kazi zao kawaida ijapokuwa tuna walinda usalama? Ndiyo, kufatana na swali unauliza, sina wafanyabiashara vidogo vidogo na kwa hali yenyewe naona yenyewe nasababisha watu wengi hawafiki msoko. Unajua kwanza njia kubwa tulikuwa tunaenda kamatia kwa biashara ni njia ya Bukavu. Njia ya Bukavu ndio tulikuwa tunaenda kamatia kwa biashara. Naweza sema biashara vizuri vilikuwa natoka ni Bukavu. Sasa nakia jukutanisha njia ya Bukavu inafungiwa. Basi na kuko wenyewe wazoei kwenda kurangua vitu Bujumbura. Kuko wenyewe wazoei. Basi naweza nikasema hiyo ni sababu moja. Hiyo ni sababu moja kusababisha kama watu wafungue biashara ba mingi, ni hiyo njia kwanza mwe nafungiwa. Na wengine biko wanajiwaza sasa tutauzisha vitu, tukimaliza vitu vingine tutaenda virangulia wapi na njia inafungiwa. Ndio mimi najua kwanza hiyo kwanza moja. Asante sana kwa hiyo. Na ingine ambayo nitauliza, yani ile njia inafungiwa na ndio maana biashara inazorota. Na nini zaidi unarekomande kwa serikali yetu ili kazi ziendelee kama kawaida? Unajua bakwambia kilole kimwe kikilumia, yani vingine vyote vinalumia. Hivi tuko hapa tuko saa vile na Bukavu wanatutegemea sie, na sisi tunategemea Bukavu, Kalemi nategemea Bukavu, Kishasa pia nategemea Bukavu juu kuna mboga zinatoka hapa zinaingia mpaka Kishasa. Kwa hiyo hali ni serikali kuangalia gisi gani tu itafungua hiyo njia, kwa sababu ile njia ikifunguliwa movement yote, kila mchuruzi wote ule atafanya kazi zake gisi ilikuwa tangia mbele. Endelea kutufata, ni La Presse Africaine, tuko kwenye mtaa. Habari? Salama ndugu yetu. Unaitwa kwa jina nani? Naitwa kwa jina la Innocent Mukonde. Asante sana Innocent Mukonde. Swali yangu ni hii ndugu yangu, ni unafikiria nini, sababu gani inatuma
inatuma wafanyabiashara hawafanyi kazi zao vizuri. Kama vile wewe ni Dariste, unaendelea kuchukulia wafanyakazi wenyewe kama vile wachuuzi ile mizigo yao na kuwaletea kwenye depo zao. Unafikiria ni kwa nini hawafungui vile biashara vyao kuendelea kama kawaida, na japokuwa tuna walinda usalama? Kwa wajibu wa kwanza, pointi ya kwanza, kuna hali yenye haiko sawa. Watu wengi wanaogopa kwa sababu ya amani haijakuwa bado, na tulikuwa tunatarajia amani, lakini bado. Kila mtu ukimwendea unamwambia kwa ajili ya kazi, anakuambia haiwezekani kutia huku, hivi vinaweza kuya na sisi tunaomba mali yetu. Na pili, ukimuuliza kwa nini, anakuambia wakati yenye amani itakuwa ndio siku na sisi ndio siku na sisi tutafungua vitu vyetu. Ndio maana naona hali kama na hii inazorota sana, paka hata na njaa inaingia, na sisi wa Dariste yani tunapondekana sana. Kazi hamna, kila kitu hakuna, tunapondekana yani, na sisi tunalia kama wao wanalia. Leo na dolari inapanda, na bunga unapanda, na masomo hasa kusiwa pangaji wa manyumba. Tuko tunashatimuliwa, Tanganyika na tupiga barabara na vita. Tunaomba tu Mungu atusaidie, aingie serikali atuletee amani. Asante sana ndugu, na nilitaka kuuliza ingine swali. Kama wewe mwananchi aiza mkaaji wa Uvira, huna pana kama vile rekomandasyon gani kwa serikali yetu, wafanye nini ili amani ikue? Kwangu mimi naomba Mungu, naomba serikali ipiganishe sana zaidi sana, iangalie gisi itaweza kutusaidia njia ya Bukavu ipate kufunguka. Pili, ile itusaidie iongee na wakubwa kwa ajili ya amani, kwa sababu wakubwa na sisi wananchi tunakufa vitu wenye hatujui. Na wakati tunakufa vitu hatujui, wenye kupigana wao wako kule, lakini sisi wenye hatuna kitu, sisi tunapata matatizo sana. Na ndio maana sisi tunaomba serikali itusaidie sana, ile tulete amani, kwa sababu sisi tunapondekana, si watu wa chini. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jean-Claude, mkaaji wa Uvira, quartier Rome 1, avenue Kayaja numero 37. Asante sana. Unaweza kutuambia ni kwa nini wachuuzi wengi wanashindwa kufungua milango yao aiza kuendelesha shughuli zao? Unawaza ni kwa nini? Ni konteni na insecurity ambayo komene mwingine, ambao mpaka sai wachuuzi wanasema hata wakichuruza wataweza weka pesa zao wapi, wakati katika mji hamuna benki yoyote ambayo inatumika. Hiyo inaleta hofu kubwa sana ndani ya wachuruzi, kwa sababu hawajaminia kama usalama muhimu imeshapatikana katika mji wa Uvira, na inatuma wengi zaidi wanafunga mabitu yao, maduka zao kwa kufanya biashara vyao. Kwa sasa usalama ni mdogo, hakuna kusema tuko na wazalendo na FRDC. Usalama ni mdogo kwa sababu hakuna nafasi yoyote ile ambao mji wote mkuu kama vile hii ni meri, na katika meri lazima benki itumike. Benki inaleta utata zaidi katika mji, na hakuna eneo yoyote ile ambao utaweza kuingia ukutane kuko jeshi mbili. Jeshi ni moja tu, na katika jeshi moja inaleta usalama, lakini hapa tuna jeshi mbili, tuna wazalendo, tuna FRDC. Kati ya wale wawili hakuna matatuambia kwamba tuko na usalama, huyu anaongoza vyake na huyu anaongoza vyake. Kwa sababu ya hiyo wachuruzi wanaofia wanaweza katia pesa zao katika movement, na hizo pesa zinaweza zikaharibika, zikaporewa. Kila leo masasi nalia eneo yote, kila leo tunaogota maafa mwingine, inaleta utata kuhusu wachuruzi. Kwa maoni yangu ya kwanza, naweza nikaomba kwa serikali itafute gisa kukomboa miji, kwa sababu
zaidi mji mkuu wa Bukavu ndio naita utata. Kama mji wa Bukavu inaweza kakombolewa kwa nguvu ya serikali, pale watu wachuruzi wanaweza pata amani na usalama. Kwa hiyo watu wote wanaweza sema hivi sasa mwingine kwa wazi, tuingize bitu yetu mkazi, juu banki zote zitakuwa zinafunguliwa. Airport ambayo iko Kavumo ikikuwa wazi, afya yote tapikana salama. Hiyo tu tunaona kwa serikali, kama maoni yangu, ifanye nguvu ikomboe mji wa Bukavu kwa vyovyote vile, ili watu wachuruzi wapate movement kwenda kurudia, na benki zifunguliwe, makuta ingie mu movement, na amani itapatikana. Okay, asante sana, nashukuru sana baba. La Presse Africaine unaweza katupata kupitia www.lapresseafricaine.net site web yetu. Pia unaweza katupata kupitia La Presse Africaine chaîne yetu ya YouTube. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau kulike, usisahau kujiabone, kulike na kupartager link yetu. Usisaulike kucomment aiza kusubscribe ni La Presse Africaine.